Abakunzi ba Ela TV nizere ko rero mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza aho muri hose. Ni wa Mungu wanyu Ela Regis, mwibutse kubanza gukora subscribe, wanyuma kanda n'akazogera kagasa umukara kugira ngo ujye ubasha guhora ubona aya makuru yacu meza kandi mashya. Nk'uko ubona rero n'amakuru tukuzaniye ya Rayon Sport, aho murabona Murangwa Eugene ndetse na Twagirayezu Tade muhabwa amahirwe menshi yo kuyobora Rayon Sport. Nyuma yuko komite yariyoboye Rayon Sport ivanyweho ndetse n'abagaragaye mu makimbirane y'ibibazo bamaze igihe muri ikipe ya Rayon Sport ndetse na RGB, itangaza ko hagiye gushyirwaho inzibacyuho izashyira ibintu ku murongo mu minsi 30 cyangwa mu kwezi. Murangwa Eugene rero wakiniye iyi kipe na Tade wabaye mu buyobozi bwayo, n'umwe mu mazina ahabwa amahirwe cyangwa ayo namwe mu mazina y'abahabwa amahirwe menshi yo kuba bayobora Rayon Sport. Rero ni Murangwa Eugene ndetse na Twagirayezu Tade. Murangwa Eugene rero wabaye umunyezamu wa Rayon Sport mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, na Twagirayezu Tade wabaye muri komite ya Rayon Sport akaza gusezera ku nshingano ze ku mpamvu atasobanuye neza. Bari mu bateganyijwe cyangwa mu bategerejweho mu bazayobora Rayon Sport mu gihe cy'inzibacyuho y'iminsi 30. Murangwa Eugene rero usanzwe aba mu Bwongereza ari mu Rwanda muri iyi minsi. Ikiganiro rero n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa kabiri tariki ya 22 Nzeri muri Kigali Arena. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatangaje ko rwakwiyeho komite nyobozi y'umuryango wa Rayon Sport yariyobowe na Munyakazi Sadate, ndetse rwihanangiriza abagaragaye mu makimbirane y'ubu buyobozi amaze igihe muri Rayon Sport. Hari amakuru rero akomeje gucicikana avuga ko Murangwa Eugene wakiniye ikipe ya Rayon Sport mbere ya jenoside n'ikipe y'igihugu Amavubi ari mu bashobora kwemezwa nk'umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa bya Rayon Sport mu nzibacyuho. Twagirayezu Tade wabaye muri komite nyobozi ya Rayon Sport ku ngoma ya Sadate Munyakazi, akaza kwandika ibaruwa isezera ku nshingano ze muri iyi kipe ku mpamvu atasobanuye. Biravugwa ko ndetse birahamya ko ashobora kuba nawe ari mu bategerejweho cyane nk'umuyobozi w'inzibacyuho wa Rayon Sport. Uwo RGB izemeza rero azayobora Rayon Sport mu gihe cy'iminsi 30 cyangwa mu gihe cy'ukwezi kumwe yateganya mu gihe y'iminsi 30 cyangwa mu gihe cy'ukwezi kumwe, akaba ari agateganyo kugira ngo ashyire mu bikorwa iby'uyu muryango wa Rayon Sport wasabwe kunoza bijyanye n'amategeko n'imiterere yawo. Biteganyijwe rero ko ihererekanya bubasha hagati ya komite nyobozi yahagaritswe n'izashyirwaho na RGB rizaba ku wa 4 tariki ya 24 Nzeri 2020, igahita itangira inshingano zayo nshya. Rero ngaya makuru ari mu mikino cyangwa mu myidagaduro ari gucicikana, ariko bicaye gacika ku mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda, ari kuvuga rero ku by'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ubuyobozi bwayo. Ni Ela TV Rwanda rero nkubutse kubanza gukora subscribe, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5. Ntucikwe n'andi makuru tugiye kugezaho mu kanya gatoya cyane. Komeza uhabe kandi nkubutse kukanda subscribe, hanyuma ugahita ukanda n'akazogera tugakomeza kubana 5 kuri 5. Ngayo nguko rero nakagaruka naha mu kanya. Ciao.